fanele asetshenzwe ngobe bathi uswazi qondisa umntwana ngisho lo mdala lokawula kumalunga kulanifabe idinge. Okay, ngiyacela ke bazalwane sifunde incwadi iBhayibheli incwadi yeSamuel. Samuel kasho sesithathu funde verse 7 kuya verse 15. Sesisho bazalwane nami ngingaze bese balela ingilosi yelibandla laseFiladelfiya uthi nali livi leliphuma kuye longcwele loliqiniso lonesikhiya saDavide lovula kungavali umuntu avale kungavuli umuntu uthi ngiyayathi imisebenzi yakho lalela la ngikuvulele umnyango kude namunye longawuvala ngiyathi ukuthi unemandla lamancane kanti livi lami uligcinile nelibito lami awuzange uliphike lalela la labo laba lisinagoge la Sathane labasi bangemajuda babe bangesiwo baqala emanga ngitawubenda bete bakhothame etinyaweni yakho baze babone ukuthi wena ngikuthanzile njengoba uligcinile livi lami lekuqinisela ngokubeketela ngitawugcina ngesikhathi sekulingwa lesitawufika emhlabeni wonke sitawulinga bonke labo labahlala emhlabeni ngiyeta masinyane bambisisa lokho lonako kuze kubede umuntu lowemulo umuka umchele wakho lonqobako ngiyawumenta insika ethempelini laNkulunkulu wami angeke aphume kulo ngiyawubhala kuye libito laNkulunkulu wami ngibhale nelibito lemuti waNkulunkulu wami iJerusalem lesha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami nelibito lami lelisha ngilibhalile kuye lowo lonendlebe akeve lokushiwo ngumoya emabandleni bayethe uNkulunkulu phila kuwo bayethe babe uNkulunkulu siyabonga livi lakho siyabonga kuwa kwalo kulesikhathi babe liwe ngesikhathi lesifanele siyalemukela Nkosi siyakuthemba leli kushoko siyakwamukela baba sesikulalela siletha inceku yakho babe lemile embi kwethu nyalo babe profeta ngaye khuluma ngaye imfihlo yakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha liphe amandla moya ngcwele haleluya Isaiah 22 verse 22 ngiyawubeka isikhiya sendlu yakaDavide emahlombe akhe lakuvulako kude loyawukuvala nalakuvalako kude loyawukuvula bazalwane ke emini bashaka kaNkulunkulu nali livi laNkulunkulu bazalwane likhonela bantwana bakaNkulunkulu likhonela nini bazalwane inkosi benani naku ukudla kwenu bantwana bakaNkulunkulu naku ukudla nasemini bazalwane singakayi mhlawumbe la sihlala ngakhona naku ukudla bazalwane
le kwalungiswa nawe ungabazali kodwa kwalungiselelwa wena, kwalungiselelwa umphefumulo wakho. Inkosi ibe nani. Bazalwane, bengithi mhlawumbe bengifisa kusho lokhu kube ngu7 yabona bazalwane, kube ngu7 incwadi yesambulo kuthi labo babusisiwe bangu7. Awusho munye nami empesi babusisiwe lo khona incwadini yesambulo abemini. Hawu lokuthi babusisiwe labafile labafele enkosini. Akukho kusambulo. Okay, lo munye ke babusisiwe uthini ke bazalwane? Lo bang7 lo munye uthini? Uthini? Uthini ke? Okay. Babusisiwe singakho lo waka3 ke lona. Yeah. Okay, uthi sambulo umusho phela sisi. Cha phela lapha kulinengi labantu bazawuthisa singisi. Wena ngawushilo. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Lalela ke wena Thamsile. Imfundo mntanami sihambe. Uyezwa ntombazana. Sihambe ukuthola somdala nje, imfundo uyithola somdala. Bebayibhadalela uyabona. Into lengeke ihambe la kuwe ngilolu ulimi lo wathi mawuzalwa wazalwa ngumuntu wanalo ulimi lolafundisa. Imfundo sihambe ubohlala ufunda Thamsile. Ungafundelwa ngumzali wakho kanti nawe uyakwazi ukufunda. Sifundiswa le besisebenza lena emhlungu. Afundile lo baba lo waseke uyachashwa wachashelwa wangenza umsebenzi wemfundo yakhe. Futhi ke la ilimaza ngako wase ungena etshwaleni wayinyathela etshwala. Mina ke ngangithanda ngoba ebaba ngumfundisi ehamba kwamabuza ngangithanda ukuhlala eceleni kwakhe. Ngithi makukhulula singisi ngithi bathini ke mabuza. Angibuke kabi kulesinye isikhathi. Angangizwa nami. Kodwa ebekaziwa ukuthi sifundiswe yabona. Wafunda ngesikhathi angena etshwaleni nangesikhathi futhi onke malanga angapractice lesingisi asigcino singisi sabopha imthwalo sangena ngapeshe. Le imfundo ubohle uyabona. Sange sanele imanje akathethisa ivoice yathi hey wena kanti nami ngiyezwa bhala singisi kancane ngesizwe. Uthi hey wena voice wena. Ubo onke emalanga entambama ubo practice singisi. Hayi lento lo yenzako lo ukhuluma nje mawukhuluma kanje. Uyapractice singisi ukuze singakushiyi. Sizokushiya ke singisi ngoba kubantu sithi. Uyakhipha nyomi. Sigcino sakutela sasa ukuthi awuhumushe interpreter. Kube ngumanga ko. Okay. Bazalwane ke abantwana bakaNkulunkulu sephazamiseka kancane ngithi babusisiwe ubusisiwe ofundayo nabalalelayo amazwi anesprofeto ngokuba isikhathi siseduze ngokuqala lo. Wesibili uthi loba ukuthi babusisiwe abafile bafela enkosini ukuze baphumule ekukhandleni kwabo. Usho umoya. Wesithathu uthi bheka ngiyeza njengesela. Babusisiwe abalindayo balonde izingubo zabo ukube bangabi ngilabahamba lini balibone ihlazo labo. Wesine
uthi yayisithi kimi babusisiwe abamenyiwe abamenyelwe esihlweni semshado wewulo. Amen. Lamazwi aqinisile usho uJehova. Ngosigaba wesihlanu uthi babusisiwe bangcwele labanesabelo ekuvukeni kokuqala. Ukufa kulabo ukufa kwesibili kulabo akusenamandla. Bayawubusa kanye naye phakade naphakade. Wesithupa. Bheka ngiyeza nomvuzo wami. Babusisiwe labagcina emazwi alesi siprofeto salencwadi wokugcina wasevela. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo lokudla emthini wokuphila. Bathole ilungelo labo lokudla emthini wokuphila. Inkosi benani. Bazalwane sifunda incwadi yesambulo lapha abantwana bakaNkulunkulu kune kungu4 lengifisa mhlawumbe sibuke afishane singakehlukani ngiloku sibantwana bakaNkulunkulu thina bazalwane. Inkosi benani. Lona lesinikele kuye bazalwane. Inkosi benani. Wethembekile. Amen. Lona lesinikele kuye bantwana bakaNkulunkulu wethembekile. Amen. Wethembekile kuwenza umsebenzi. Inkosi benani. Lapha nje bazalwane sifunda lencwadi ngobe labazalwane uma ungake ulandele kwakusikhathi ngisiphi lesikhathi lesi Johane labhala engaso lencwadi leyo. Kwakusikhathi lesi lokhona bazalwane kumuntu loyibiza ngokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Kwakusikhathi esikhulu. Inkosi benani. Kodwa ke Jesu ke uyavela ngoba wethembekile. Uvela ubatshela ukuthi ezimpini zabo kulabahlangabezana nako kulabangenamandla kuko uthi ngikhona mina. Amen. Nizawuthi lapha nehluleka khona ngobe ngikhona ngikhona ngiphakathi ngizawubona lapho kuke ukuthi hey bazawubisha la bantwana la abayazi nje. Angithi umhlabeleli bazalwane uthi uwenze njani uyangithwala. Uma kufika lapha nje abone khona Jesu ukuthi hayi lona lo munye washo njalo wathi abekisa wathi indlela ukhona la ke waboniswa indlela lapha bekahamba khona wathi wahamba wabona ukuthi ngigcine la kuhamba. Hawu phonke lokusuka lapha kuya ngale ngaphesheya ngibese ngihamba kanjani. Uthi ke wasomchazela lona lohamba naye athi hawu mntanami bekuyindlela yakho bekuyinyawo zakho bekuhamba kwakho vele lo. Kodwa ngane la kubona ukuthi uma ufika la uzakwehluleka ngabe sengiyakuthatha ngiyakuthwala. Lapha nje lawo ungeke uhambe khona wabe sohanjelwa mina. Inkosi benani. Ngobe thina lapha khona uyazi nje Jesu ukuthi lona uma kungefika nasibonasi faith angaba Mr Faith angehluleka. Siyabona ke bazalwane kulezimpi bantwana bakaNkulunkulu lebeka ikhona ngaleso sikhathi ngobe uma ufunda umlando ngesikhathi selibandla lamabandla nje labhalelwa kwakusikhathi esikhulu kakhulu bazalwane. Amen. Niyazi ke bantwana bakaNkulunkulu uma ufuna kwenza onke ama-challenges akho uwenze abe lihle zonke izinselelo lobhekene nazo uzenze zibe lihle zingasho lutho kuwe kanti bezibhekene nawo ngehloso yokuthi le nhloso lezi zifuna ukwehlulekisa. Amen. Ukukwenza ndlela ngobe unendlela ngcono wena ubothatha ama-steps to Jesus. Uyabona
ngobe nguye bazalwane lesinikwe yena ukuthi ngaye bantwana bakaNkulunkulu lelizwe leli lesihleli kulo silezelise lelise silinqobo ubathatha inyathelo zokuya kuJesu sondela kakhulu kuJesu ngesikhathi kuneyiselelo kunema-challenges lobhekene nawo wena sondela kuJesu nesu bazalwane kunesikhathi ma ukusondela kuJesu kunesikhathi lama-challenges akho aqala ukuthi baye umkhulu yesabelo kusho iyiselelo zakho kusho ema-challenges akho ukuthi baye ngobe usondela kumnini mandla onke usondela kumuntu lokubekwe ngaphansi kwey'nyawo zakhe konke umuntu langahlangabezana naye niyabona bazalwane 7 nomalanga umpristi kwakufanele athuthe ekhaya lakhe ayohlala ethempelini ahlale 7 nomalanga azawungena endaweni lengcwelengcwele kule ndawo lengcwelengcwele-ke bazalwane wawungayidotshi indawo lengcwelengcwele uma nje unento yakho loyigodlile wesaba ukuthi ngizathi ngiyayiveza lento lena hey ngiyawuhlala empilweni yami ngilandelo hlazo siphelayo bese uthi ayi angifiki kanti ngoba abapristi endaweni lengcwelengcwele babashelishelana babashiyelana emathuba yabona nobe-ke kwamukela umpristi nje munye lomkhulu endaweni lengcwelengcwele kodwa endaweni lengcwele niyazi nje ukuthi elibhayibheli lithi Zakariya kwakuligema lakhe ukuthi naye abe ngumuntu okwandulela libandla ebukhoneni baNkulunkulu ukuthi ashise impela lo mpristi-ke wayethutha ekhaya lakhe ayohlala ethempelini enzele ukuthi kungena kwakhe kube nempumelelo uma angene angalungi wayengabuye endaweni lengcwelengcwele ngoba uNkulunkulu wayengabulali yena kodwa ebethi ushaya bubi kanti bukuye abesiyalimala kumpristi waNkulunkulu uyazi ukuthi bazalwane ngalesikhathi wena uya ebukhoneni baNkulunkulu ngilesikhathi ematekenyana ngilesikhathi indwala ngilesikhathi lezinto leziyesizo ziqala kukudedela uye ebukhoneni baNkulunkulu ngoba ebukhoneni baNkulunkulu bazalwane lokhu lokungalungi okungangena uma ufuna kudedisa wenze sitha nalaba kuhlaselako nalaba kubuka kabi nobe Sathana khona akubuka kabi uma ufuna kuwenza umsebenzi waSathana ubelisa amen ukusondela ebukhoneni baNkulunkulu njalo ngobe lokho kuyakusiza lapha-ke bazalwane sifunda nje leBhayibheli lelizwi laNkulunkulu ukuthi uthi Jesu bantwana bakaNkulunkulu ngobe wena mshana nomntanami lokuthi ungcwele 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 niyabona bantwana bakaNkulunkulu bokuphinda ngoba uNkulunkulu usebenza kuwe ngale ndlela lokwambuleke ngayo kuwe uyabona uma kuphinda ukuthi ungcwele ube seyaziveza azibonakalise akuhlephulelo lokulangiko ube sewubangcwele kanti awungcwele ungathi uphakeme kakhulu uvela ngaleyo ndlela kuwe amen uvela uNkulunkulu angabuthakathaka anguNkulunkulu uphakeme lapha-ke abantwana bakaNkulunkulu ngesikhathi kokusala libandla leli ebebakwazi ukuthi ungcwele amen ungcwele leBhayibheli leswathi lithi uliqiniso wavela Jesu angcwele ngoba ebebamazi ukuthi ungcwele ebebamazi ukuthi uliqiniso wavela angiloko-ke amen ukuze bazokhona kuyiphila nempilo yeqiniso ngoba bayamazi weqiniso inkosi benabo nako bazalwane kuwona ku-4 bantwana bakaNkulunkulu 5-1 angacalisho kulo ngakubeka phansi konke ngobe ngithini uthi ngizanezela bantu abami ngizakwenzelwa ngimi ngizanezela
uthi-ke kuleli bandla ngobe aninawo eninamandla lamancane uthi-ke mina le mzanezela kona ngizawuvula umnyango ngobe uprofeti lafunde khona umntanami uthi wagunyazwa Jesu angakafiki emhlabeni wagunyazwa kuthiwa kuyoba semahlombe akhe lo msebenzi wokuthi la avule khona kungavali muntu la avale khona kungavuli muntu kwathiwa kuyobekwa la kuJesu amen kuthi into lazayenza kuse lesinye isandla lesiyawuphazamisa lo msebenzi lo uthi-ke into lengizanenzela yona njengoba ninamandla lamancane ngavula umnyango phambi kwamadimoni vula umnyango phambi kwesitha lo mnyango lo ngizawuvula awuzuvala kuze la kuzawuvala inkosi benayo bazalwane akusiyo umnyango kuphela amen uyazi ukuthi kuJesu kukhona ngobe sibuye sithole kuJesu impilo bazalwane impilo leliphikisa totally lelizwe lehlekulu iliphikise ilenza umfana lelizwe lehlekulu kuJesu ikhona leyo mpilo leyo yokuphikisa zonke inkinga siyayithola kuJesu bantwana bakaNkulunkulu ngokuphuthuma isikhathi bazalwane lokunye bazalwane uthi ngobe libandla nebazalwane niyabona bazalwane libandla seloku kusukela liphuma eGibhithe niyabona sithe siyalandela hey sathana kadino wawela ulithi iBhayibheli wabalandela ngencubo evange niyo lena leyayithi bo ayanise eGibhithe makwapa nabompentshisi sasidla libandla ke lakuqala ke laphuma liya libandla nje nangalesikhathi lesi nifundile lapha verse 9 ukuthi lokunye lengizakwenzela kona uzawuthi laba labayizitha zenu laphakathi kwenu amen ngizabenza ngithandile la ngamagama la ngizabenza beze kini bazovuma ukuthi impela nini bantwana bakaNkulunkulu inkosi benayo bazalwane niyabona ukuthi hayi sigangeni niyabona sitha sethu thina asisizingeli ukuthi sisingela khashane le sisingele ebhodini hayi sekela bona thandleni sisingela bona la ebandleni bona kwaje sibathola khona la ebandleni labo mbolwane sibathola khona la ebandleni bombolwane belibandla buyazi ukuthi thina masizingela akuyakunyanya lokuthi ningabawusothi ngibhoyi bothi ngimba womsukhulu ukunyanya kabi bazobhala lendlini incwadi lo mbolwane loku ngayeka into ukushaya ngabukela yabona ngayeka ukushaya ngabukela kuphethe izinto zemnakethu ithi nje kuphume la kuthi kuphume la kweqe kuyeke kuye ngala ithi nje ayisayile kuphume la kwathi nakuhambile niyabona ke sitha sethu bazalwane asisingeli kude niyabona asisingeli lebomdeleka kodwa sisingele ekhaya sitha sisingela khona la ebandleni ngoba phela niyabona la ebandleni laseFiladelfia esitha kukhonjwa ekhaya kukhonjwa phakathi ebandleni kuthi bakhona la phakathi kwenu bakhona besitha masinagoga sathana ngoba sitha nasebandleni bazalwane siyangena singe kuna bolokwathi ukoshe seyinto yakhe-ke into yakhe sathane uma mhlawumbe akugibele wabona ihanti yasathane phakathi kwenu nithi niyazi ukuthi haleluya duma lwakhe ngabe kuhambisana haleluya uyazi nje usushona phansi nje ngabe kuyawufika waphi kuyiwaphi haleluya siyambabaza haleluya dumo lwakhe
maziwa bekwathini kunezinto lashona lingakashoni ngabe kwahlwa kuyophumula ngaleyophuma yini bakhona abantu ebandleni kusukela uyabona ukwazi ukuthi ebandleni mani leyo ibandla ihanjelwa futhi ihanjelwa boholi bodwa bakhona bombuni nje basesondweni haleluya